Justice Forum, NKSA, KYC, KSYC, and the family of Namrata Ingiti. We came here in Nagaon Police Station for a definite inquiry and a definite reply from the law and order in charge in Nagaon. We are not happy with the investigation of the law and order at this moment, because we said we are not satisfied. We are not satisfied because the dead body is not properly identified. Why have they done this mistake? We cannot point to the family, we cannot point to anyone. We said that this is the fault of a system. The system is totally wrong. The system is totally fault, because the dead body is not identified properly. And here we want to point to the family of Das. Why the mother cannot recognize her own daughter? Why? A mother should know the identification of her children, each and every child of her. This is a must for a mother. So we appeal to the state government, the system, and not the least, but the Autonomous Council, the CEM of Karbi Anglong, Dr. Tuliram Ronghang, to have a look on this case, because this case is a very, very sensitive case. So we appeal proper justice, and as long as we know, this case should be transferred to Karbi Anglong. ที่เราตะบางจึงเป็นนิ่งซ้ำเสด็จแล้วเป็นมิลิเป็นเจงโลกในตัวทำพังส่งอันนั้นต้องมีตัวนิ่งซ้ำเสด็จแล้วปีโป้โลกโปรเตคุปปี้ก็ส่งสิกิทีตะบางไอ้ตัวชินิ่งจุ่มแล้วสุภาษิตนี่ดาวเอ็นเราท่านนั้นจังหวังแล้วอุศิเป็นแต่เจงกิลงแล้วเราเป็นฮัลลังตรงกินแนบลงตะบางส่วนการปริดมาเจกับปัจจุบันบางมันจะมีตัวระดับแถกลางลงแล้วแนบลงในตัวระดับตัวแถกลางลงแล้วสิ่งนั้นในตัวบางแค่ดักFIR เป็นเจงโลกระดับเป็นอันนั้นดีมันจะลดด้วยเวลาเคสไรซี่ตรงเป็นประธานบนนางสกุลท่าบางแค่นั่นในตัวส่วนเราส่งเป็นเจงโลกเคสไรซี่เคสเอแล้วเป็นดักเราลงเราไปดูเคสเอแล้วเป็นอะไรที่มีตัวตุยบางเนาะพลังซีนัมเบอร์สี่บางแค่กิจดังคุมาบางระดับบางเทคปินเป็นเสียงตัวเป็กตรงคนเด็ดถ้าเราสวกลาด่าลำลงนั่งยี่ปุษณีตรงฟังหรอกแต่เป็นกลางบัวหัวท่าดักอินุตปิงกิดัสบัวโซdo ala ahem ke roha hala tum samela son thosi asopi ingo jok wa men bela tum sing report ang pilo dak no orang kanal amasi police tumbangke repeat lo da so kiri ono hosi namrata de di bang ta long lo dak no wong ang kong pasinang thanan lo dak kang sinang long lo ya pela so de dia bangke postmortem kuri at lo amat sopi painting lot koi ko joini si pondet pasinang thanan lo seta me hala so pinky das apa ya foto abang sami dead body ponder pibang ke aku aso cilong lok hala kang bo pinky das pandang la tum aso ko cilong tulok police ben ka do very tahlip nasi no na mangeni tum da ke isi suspicion do lo en mane ining akha kherem ining penini da so se tum do lo polo pulote hala tum ta aso vek pulote ko piposi mane pang thek pami mi penle la tum dead body ke ponanji apen pulis sum da nang di thanon lo lang tumbang ke nang hangare masi esihini kachipang thek pendo malalo ko bansi ni tumang lo ndelo telang tumang thak lo la pen la andali lang api po tum nang ka dead body na chu hang chot kali hada arong asoranta hakhido ko nang khandon ane ahok lo la hello pinky dak lo ke ke jong hakhido so joini sin tumang ke lo dum follow se po samini tum ning sam selang so bang ke family pan di pinggir sa family han pielo sa tamin itum lang la FIR alang family tum kipitang lang itum ang kied na appointments mga la pulo ed the relevant provision of Prevention of Atrocity Act 1989 manila ke ahem asumban chigoy jul kusame non ba ke compensation kibegi only la ke ST benesi to manacho prevention of atrocity
aku isi bangke non tum exactly ke la pinky das tum exactly ke la tum FIR pindo dak lo athe mane report bang pipi dela asi dak ni tumang tong sikot penala tum report pi bang MM report abang na pivek na ji made mismatching report mane hola da ko sonsi lang paka ki ping penle hola so budi kan ko sonsi pidon long lok ma take ma humi mi alam asi tumang humi mi alam ma ke ada kata na tum da asabak kupini ke cara bendok ma pata tum isi suspect bolam de ko asi la bang solong bang la so report bang ni tum immediately without any delay kasi immediately la so poda puthak bang na pivek na po la so de sini tum against pinky das tum against bang ni tum bang ke angko ansusi case pinsunan ko po la sinona bang ke kali tumai tuni ri la pen karbing long ora tumai tuni ri bangala pul dak ni tum KSYC women justice from NKSA dia ke cetong nang ji kali taki karbing long ora ta thurpak nang ji itum de pote apong phong nona son namrata thilo aprang da sumila rong hangpida justice long nilo achulom heta deboram rong hangra thilo akwan baklo chinang la kwan lo karbing long tum mane safety abilang ma safety abidelo itum asam lo pote itum tribal adet posansi matalo sami non anda safety abidet bang ning duglo la si ni tum det ko somar proportion la kusansi je klem nang dak la si da dak ki ring ke the ka tumason bigi do kangcho tum tim karbing long mate council kachari tum la pen CM Dr. Tuliram hang sarap han sami la bang so isu long bang dali tum bang do an jakwang do an bidi suri pen tenglok kupi ma ki sung tum dang rap nang ji la pen la dak bang noni tum la pu ni baidu do men chingki lo women justice forum me ki chingki tanan chingki do lok sitami la dak bang asap so itum ban importance na NOI da rason se theglom ning du bangala kasi un bute la so case bang itum karbing long chuan de dun ide jima kasi isi bangke council sum sila bangke chuni rila la tum ban ban un ide jima no si un lo bute kidam ke bang da sik sak se ji kasi elang itum bangke chuni ri la pen pini ji bang ke la daga asona bang itum ke bang sik sak che rason hodale pon de lo bute itum bang asap so akesa judu da pop la pen itum kang sa ji bang ta itum joy ket pum apsi mathada Kedakan ke bang ke sami lang so situm nang toy lo lang so pan karmut bang pan long lo silang dam tha pusini ke dakan ke bang chot lo la si angko ni ke ahok akang sai ning sai pinang po la ni so pang ke patia bang pan alang tum rat kar biang long rat tum ajat penon ing sai pinang po osi pen kacitong dam nang tum han pidon nang thanan dong ha osi pan chitong dam bang ke la pulo ahok lo ni tum ta kichok chi ke dolo ku chi pule hala akiti tang lo tum to da bangke antani lidak ana chum ta ni sota chilong pon pi jo kiti tang te tum ta long le lo aperi ta na anda long le la anyom ta ni tum klem long le pin lang ni so ke ko am lo ne ni ngaduk dui a lang akar jong ke ko son son go pi po ni ngaduk ke do so ka le lo sita mi non pu armita aron ke klem dia phan anta ni long le la diso ke chi theklong a phiat lam hala tum ta ni pon pi der lo me anang pi der lo sita me ko son akang sai lo ma kar biang long ara tum ne a ho pet akang sai ni so phan a pran kar mu ta bang a phan nang di tum so dak pen in sai nang ko sin ni hin pen ke la an si kar biang long ara phan chu ning ri lo si em ma ke hai lang li tuliram a phan ta ke hai phan ta chu ni lo ni hin pen ke la an sing ton ni